Evandu. بگیرین دقیقی ریز کنیم. Evet, tüm şofları reyavan ben şehit بسدان شهیجی و لحظورا گل خودنه پیواجه که اوسا دست بکریه که ام وکه مالباتین شهیدا تم وکه طرف وی دوزینه که ام دخوازن وی آشتی پیکوره و لحظورا ریبر ها پوده او معطب بگرتن و او پیواجه بسرکتی در بات به ام بهویت کن و سپات باش زانن که شهید جمع چه دخوازن پستک وان چه بون ام هم وانا باش زانن هر شهیدک سترکا شوانه تارینه براستی جی ام ریا وان تاکیب کن ام تکوشینا وان تاکیب کن ام ریا وان تماشا دکن از نخوازم پردریش بکم اما براستی جی اگر که او تکوشیل ایرو بویا تکوشینا کی مزن او به فداکاری وان شهیدا بویا ام وان بیروان ناکن ام حیال وان نیو جنایلن ام ریا وان تاقیب بکن ام ببن ریا حوال وان ام دیسا بیجن کی شهیدین ما نامرن شهیدین آزادی نامرن Tabii ki bayramlarda hep birlikte geçirmek gerekiyor. Fakat 52 yıldır verilen bir mücadele var. Bu mücadele Kürt halkının varlık mücadelesiydi. Bu yolda hayatını ortaya koyanlar şu anda Kürt halkını yok sayanlara dört parçada ve dünyada Kürt halkının sesini duyuruyorlar. Onun için şunu görmek gerekiyor. Biliyorsunuz 27 Şubat'ta da Önder Apo'nun yapmış olduğu bir çağrı vardı. Bu 52 yıllık mücadelenin artık demokrasiye dönüşmesi, siyasete dönüşmesi, yepyeni bir toplum inşa etmesi için bu yolda birçok şehit verildi, birçok bedel ödendi. Bizler de bugün bu anmayı gerçekleştirirken, bu ziyareti gerçekleştirirken bunun bilincinde olarak Önder Apo'nun çizmiş olduğu yoldan
ve hareketin ortaya koymuş olduğu mücadeleden hareketle yepyeni bir toplumu inşa edeceğiz. Tabii ki hiçbir şey bedelsiz olmuyor. Bu bedelleri sonuna kadar bizler ödedik ama en önemli şey bu saatten sonra gerçekten de bir arada yaşamayı ve yepyeni bir toplumu oluşturmayı hep birlikte başaracağız. Bunun mücadelesini sizler verdiniz. Bundan sonra da bizler devam edeceğiz. Teşekkür ederim. جبو خاطر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وصحبه جبو مریه جماعت حاضر تایبتی جتوایی شهید کرد مالا و همی آقا خود خیر و همی ای شهید مها گلانه ام دقاکی و ود خون رزگرتنه ام دبیجن روکی بری روکی وان گورستانا gerek به آواکی رسمی تایبتی gerek ستاتویا مزلا بستندن لفیدرا هینجی دولت هینجی ام به رایداری ترکیه هینجی ستاتویا ویدرا و کاوه گورستان نای دیتن لیو تایبت ام دیسید ویژن دهان جاره ام دبیجن ام دیسید دوباره بکن روکی بری روکی واندرانا gerek ببین گورستان فرمی ام کاربن راحت خدمت خوشر بکن ایرو توای مزله مهاتی تحریب کرن yani رورشیک مزنه ام شعب لوان کفرانا دکوین نای قبول کرن اما gerek ام ویاجی بویژن ایرو بدلک مزن هاتی داین جان خودانن و ام جی حتاش دسته ما به خون و خیاله وان چه به عمل دو او خون و خیاله وان هرن دوی لا تشک تنیه و براستی ایرو پیواجو یک نو دست بکریه ام قبول بکن ام گش مالبات کیف خوشن دایکه ما جوانه ما کیف خوشن جوه پیواجویا آشیتی و جواکا دموکراتیک ام تجار نخوازن انسان جیانا خوش دست بدن و ام هیویدارن جی ایروپی وای سالو نیو که پرزیده جنازه ناین ویا کیف خوشیک مزنه ام جی وک مالبات مبیا داره قاسیج دسته مبیج بو و پیواجویا بسر که جبو جارک دنا انسان جیانا خوش دست نده چش دسته مبی امی بکن و بوان هست و رامانا دیسه جی ام دو حضورا وان ام شوبتار وانن ام تم و معنویات وان دوری مکریه امل دو معنویاتا هرن و معنویاتا جی ذهنیتک جمر چکریه سکنک جمر چکریه امل دو سکنا هرن به شک امل دو سکنا هرن تو کسک نکاره پیشیا مرویا بگره سلاو و ریز جبوه